Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah ajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang diken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang diken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang diken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan cepang hidup ne bahagia. Nekan sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Astung karemangkin ngidang mo tintingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nesing pasti kau tetap belahan. Disubane mati mekejang mekutang, amun cukuku sengidang kal mekelang. Arta brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidana ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan, wanta tulus tiang aturan. Semeton sareng sinamyan, mugi mangge kerahayan. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Astung karemangkin ngidang mo tintingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nesing pasti kau tetap belahan. Disubane mati mekejang mekutang, amun cukuku sengidang kal mekelang. Arta brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidana ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan,
wanta tulus tiang aturan semeton sareng sinamyan mugi mangge kerahayuan. Satuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken don-donan aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan entega sebeng cara betain kesuargan koleksi foto betarelan rerajahan modal pongah pangman pengakuan melacak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menekang iya ngorahang ulian ama beregan ulian benuping nanging ortane lebihan entega sebeng cara betain kesuargan koleksi foto betarelan rerajahan modal pongah pangman pengakuan melacak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menekang iya ngorahang ulian ama beregan Nugen percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh sira uyang-uyangan
sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang. Ia ngorahang, ulian ama beregan. Sarang kudu sujati ini dikina jodoh di kehidupannya sana di umur. Nah, kita jangan elingan ye. Yen kena-kenahang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan. Kanti sab keginan mubar pencerahan yang piskoni alih kanda di belanjaan. Kaden lingorahan hate tua titipan mani mati sing mebekel empugan. Hidup di gumine nyalanin hukuman gele melah karmane pidan. Pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Swarga medini skala apa swarga samping pak. Temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian. Saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan meli tulang di penginapan nugen mebuang-buangan. Jajak kukus meli di ketatian meli dulang ditu di penginapan. Beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan. Tua titipan mani mati sing mebekel empugan. Hidup di gumine nyalanin hukuman gele melah karmane pidan. Pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Swarga medini skala apa swarga samping pak. Temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian. Saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan meli tulang di penginapan nugen mebuang-buangan. Ngarang mati kaya tramel aku berputaran nanging tanggung aja mitra. Otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping pak. Temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian. Saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan meli tulang di penginapan nugen mebuang-buangan. Jajak kukus meli di ketatian
melajak kerohanian. Boya beli buang sengidang nahan. Lo hatin beli daun gue lawa tua anggoni lo pesinggahan. Jaragana dini yen hitung-hitung konden liwat abulan. Udah alogati ira kejadian bawat satwane jani ragam tunangan. Ternyata adik subenglah tunangan. Angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan. Di saat adi butuh kehangatan. Beli dini main hati ke bawah perasaan. Beli sakit, beli patah hati. Lo hati beli daun gue lawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo tresnan nohe kapin dewek beli mulai bling penjara pelarian. Gelis kadi bintang film nanging goya pemeran utama. Beli tua jadi pemeran pengganti. Ternyata adik subenglah tunangan. Angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan. Di saat adi butuh kehangatan. Beli dini main hati ke bawah perasaan. Beli sakit, beli patah hati. Lo hati beli daun gue lawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo tresnan nohe kapin dewek beli mulai bling penjara pelarian.
Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan pemerintah kegiatan masyarakat Memang memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wong malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kau juan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wong malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kau juan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan, anten jalanan, bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan.
Rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba mekuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepukin reramane mecanda kade ngarepan ade pade dadi kurenan beli kadina bemekurenan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kalmo bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai duga seraraman beline mau jalan kau ngide hati di angkul pemesun adine ada nakmu wani ane nyadang beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli alak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura tiang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli alak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura tiang buang masa kapan
Nyen kal nawang gagai tiban-tibanan, jani harus mekutang. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea lan bahasa Jerman sing berfungsi ulian sepi wisatawan. Nyesel jani sing heula kebisan lenan terlena idan yang di zona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang, jani banyak uog megaturan. Bidan dadi gait membasa Jepang, nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburu bangunan, kulitnya lemang, nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Bidan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran, megait yang dadi waitress, sekat di rumah kan yang belajar bisnis, modal telah yang rugi medagang manggis, yen mekejang banting setir dadi dagang, yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan. Nyesel jani sing heula kebisan lenan terlena idan yang di zona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang, jani banyak uog megaturan. Bidan dadi gait membasa Jepang, nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburu bangunan, kulitnya lemang, nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Dan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran, megait yang dadi waitress, sekat di rumah kan yang belajar bisnis, modal telah yang rugi medagang manggis, yen mekejang banting setir dadi dagang, yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan, yen mekejang banting setir dadi dagang, yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan.
yen tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat untuk kesugihan kuliah nurutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi ireh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani ne bela bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo sing lah harga diri ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi ireh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani ne bela bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo sing lah harga diri Satu orang ibu mampu menghidupi 10 orang anaknya, tapi 10 orang anaknya yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, belum tentu bisa memperhatikan satu orang ibunya. Irama
Meusaha pangsing kanti pianakne mekente ngemasin ngalih utang lakar nyekolahan karepang hidup luwungan teken reram merasayang nanging sayang isubane ianane padha keluarga lebihan perhatian tekan pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan udah sing dinone mah urip raga ngerunguan udah disubane mati mara pengelingin udah sing dinone mah urip raga nyayangan udah disubane mati mara mesesalan tipisne bekelin pas nganyudan kau genah masih sing hidang belanja dadaran jalan-jalan saudara Tomase sing hidang kau ngajengan perhatian tekan pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan raga ngerunguan nuda disubane mati mara pengelingin udah sing dinone mah urip raga nyayangan nuda disubane mati mara mesesalan Dek, ni meme dek, dah benar sangat sebet anak amula amone nyentuh urip meme ni dek. Meme dini nak subuh mantong ngosane madan melah nyen kadek Juma ngajak nyamone, dah benar pati megerengan, ngajak beli, ngajak mbok, ajak kurana, melah nyen ngembuang cucun meme ni, jani uling dini meme, mareng ngalih gai pangado anggo ngemerkaning cucun meme amon tu gen yen meme adekna sing dadi nyen makelu-kelu bakal mereraosan ngajak kadek kadu
Muda sing dino nema urip ragenya yangan muda disubane mati mada mesesalan pipis nih bekelin pas nganyudan kau genah masih sing hidang belanja dadaran jalan-jalan sodan Tomase sing hidang kau ngajak